Kwasu. Kwasu. Mese kwasu. Ana mse kwasu. Kwasu so kwasu. Ade na do ba ha. Me fa fom. Nananum. Hwe obema nananum bu ofo mbeti ya yegu so te. So me as me fa fom ade. Nananum se de na do be pie ha. Nana. Dedi kam watena si. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo Akwaba. Afitu America Neshia yen our Facebook no so a. Na ye DLFM 106.9. Na yemfa kasebono echiremu emfa ensomom. Yensha kasebona se FM free Ghana mampeni. John Dramani Mahama Eden Krat atenteba bonten echirim sem. Wapau anamsifo makon wotwe ekọ amafoforo so akwa adwuma aya namsini edi amon oman Ghana sebebeboa na oman Ghana kitahudie atimi akonka ne na nkrata efiri omampani akache ebaye no ayo twetwerefo edi magana mampani ne den ade Dr. Callistus Mahama ana wo kirem sem omampani ahya ne sem onfa nkrata yi efama bonten na namsifo omudindidi suwe no Omgakoba Jumaden Adwoa ma Ghana and afenso amafoforo so nkitahudie no etimi akonkan na nipa hodo wene Ghana mampeni abo omudi so amkoso oman amafoforo so ayenkwankwaya namsifo no womodin ne didi so edi kan ne den ede Alhaji Abdul Rahman Haruna Ata onokwakosi oman Ghana anemu ewo Republic of Namibia koma Jumaden ede asom oman Ghana data simieno ne den ede Kwadwo Choi na sa Kwadwo Choi no ono no kwakogina oman Ghana nim e Republic of South Korea ha kofi fa no picture na to so na no ho ofepa na papa we no ofri South Korea na mum kan kirem sem e ma na ofo de ne ba oman Ghana wanya mfinse ne dum eye do 9 14 years pe ne wadi a oba oman yi munti wana chalize waje nkrata atum se obeye Ghana ni ende nipa we no ofri Republic of South Korea na Ghana okwakosom oman sa anamusini e de ma oman edian daso South Korea na ne den ade Kwadwo Choi ha wabenya den foforo Kwadwo Choi ne den no data semiensa Dr. Kwame Ampofo okwakosi oman Ghana na finso hungry omano enim sanso na Mona Helen Kabuki Kwete akwakosi oman Ghana na finso Italy mano enim ede momen sanamusini sanso na Magnus Kofi Amwate kwesi oman Ghana na finso Democratic Republic of Congo anemu sanso na Kenneth Akibate kwakesi oman Ghana na finso Burkina Faso mano say wonom anamusini sanso na Said Sarah Snar kwakesi oman Ghana na finso Kingdom of Saudi Arabia nim ne papa we okwakwagina abadwumaden dia som oman Ghana sanso na Paul Evans Edu kwakwaye High Commissioner ede ama Republic of Kenya kwakwaba dwumaden ede ma oman Ghana si weni pa makoma nwotwe a Ghana mampeni apa wonom so momaden a kwakwaba dwumaden emfanso oman Ghana wa mafoforo so ewie yede mo nkiremu esum Sikapa Kwadwo de odi makwetene pa na Ghana fo nyina kan ho asem no ne den ede Kwadwo Choi na ye de se ne oye Kwadwo se wo de Adwoa na meso me de sei Kwadwo enti wabeka ye ho ana meboa wabeka Kwadwo abusuakuo no ho enti papa we no ye South Korea ni na wana chalize de ama oman Ghana ti Ghana man penia bondin sei onkoye ambassador emfama Ghana na afinso South Korea se ho ne wofi ti okosom Ghana kofi na picture no ho ye ne te wayade pa no won sa brofo na ya no mani ji Ghana fo o mani ji wo mo pe Ghana pa head o wanya eye Kwadwo de se obewale Adwoa o se me mpo wale kura mpo ayenim enti Kwadwo Choi mu akwa aba no ne ho ofe pa obokokos okobadwumaden de ama Ghana na ya na football for no mo na challenge maye football ye ntebe nkwa na mba Ghana kebe hu nanka Messi bi na ka ona challenge abeya Ghana ni na de oba kura mpo akura sika na kura mpenifo be gye afi ni nsem adi ntino o mampo sika yanko ya ni mu appointment ni mu
Yantua Kasia Bonisu and Amra Shebedram Appointment Committee, Asha said, and that day a Yakuta and Sabo Sumini de Tosu Dionunum, Ewan Fimpim Yenunia Dionunum Yimu, and no more shall say. A yard ministers, a deputy ministers are buying a woman, and there any final mobile a year vetting a day amawom. No man penny John Dramani Mahama, a you at the free a article 78 clause 1, any article 79 clause 1, Ewa Ghana mam Renima or Bomodia Efa so edi a deputy minister see. Na nipa nine sanso anamra shebedwa fo so omo hwe nim se committee no betimi akwakotena honom no mahwe ne ebekoso ewo honom na nipa ye baba ye omo vetin no eye dokas afo tofe on eye mra shebedwani e de majomoro a omampani yi ne so no na eye deputy minister for transport sanso ana James Jache eye kwesin eye mra shebedwani e de ma asin north ono somampani yi ne so me deputy minister of foreign affairs ana Mohammed Adams Zuparu Rashebejani Edema Sala West ono omampani ni so me deputy minister for communications, digital technology and innovation sanso ana Dr. Grace Ayen Sudankwa Rashebejani Edema Esikado Kintan ono omampani ni so me deputy minister of health na dia Speaker of Parliament, Right Honorable Abansumana and Kingsford Babin, Ebo Modia, Edi Nipa na yo mampeni, Womi, Ekochre, appointment committee, Sombe Timiashana Bibia, Etimi Akosie. Na says Sankrofon na appointment committee, Edio Mutuma, Umbesha Sie, Edio Mujuma, said deputy ministers, Ewo Maimu. Yantua Kasiabano so, Nea Monfangramu, Ewo my Ghana photo some for Aswaye, Nede Eddie, Onimian for Dr. Kessel. Atoba Forsen, Edensem Atu Jasen. Ghana for Bekaya, Oman Penida da Ebedi, Mechre former Vice President, Dr. Mahmoud Bawumia, Ebekachra Ghana for say, Oye economic messiah, Fisiwa Ben Powers Kasimi in Tigana, Isikasem Bekon Kanye Pam. Na Dr. Kessel Atoba Forsen, Endrada, Emra na Okasa Omagana Members Bedroom, na Odefa 2025 mid-year physical policy review no hono, Ana Wochirema, oh. Hwe omampanin da be de akiri be ka kire Ghana for so ya genkwa de magana sikasem ne senti oka se wie ye pe na osan be pay so se ne $US no wa chen de tu afia senti Ghana siri ne benya hoden pam na Dr. Castle Atoba Forsen kasemu na one nsentwere for kasendra da na wo kire mu a oh wo hwa na mu to Dr. Manuba omia tu ye nanim gu asepa efri se edu baby na wo kwakọ pe Ghana cedi wo de kwakọ se san $US na ye 15 Ghana cedis Wey eyanim guase de ma abanda da ne senti onfanesa enfense ne bo enka nkyere Ghana ni say $US no bechen de atu afia se da o kire ma onka bi da efri se aba de shepa gu akwan mu no hwe ne mu se shepa mo de gu akwan no bebo ma Ghana sikasem no akonka ne wo kire me se o hwe ne mu pass Ghana sikasem de se de tie ne beko nanim na mu pass ne se besi ne bo aka se wachi $1 de atu afia se de ono empa no kra so be obetu sa na motu no 8 years in office. There was a time he said that he has arrested the city. Why couldn't he do it? Have you arrested the city? Well, I can't say I've arrested the city. Well, this is the evidence. I can say that I've arrested the city. This is the evidence. I say that the city has appreciated. That is what I can say. Why are you running away from making the point? No, because I'm not a policeman. But this I'm not a policeman. But this is the evidence. The evidence on the screen shows a historic appreciation of the city. I mean, looking at where it is, it's sort of climbed 42.7, 42.6%. And if you look at where we're coming from and that steep climb there, the evidence is there, but you still don't want to say it because... Well, let me say that. I'm focused. I'm very focused. We want to ensure that we'll end the year with the same level of appreciation. We want to make sure that this level of appreciation and the stability we are seeing is sustained. That is where my focus is. I idea wa hwe de mo ne dia eye ni nyina so na ni eku ho ne se obeboa na Ghana sikasem akona nim na o man punto atumi aba se ne se obehwe o man yibo se obetumi achi $US no e de nato afiase na ne kwakura mu na Dr. Kessel Atoba Forsen esan kire mu sem o man enyina so aba na dan de gu akwan mu ne nkonkan enti omba ye no omba moden hwe o man Ghana sikasem so no enya de wonom enye na hogron so kro kire mu a nyemo mu waden na zo mu gusu ba dwumaden aboa ma Ghana sikasem akura nim se betumi abone puntudwuma busu ma Ghana mebu no etimanya dwuma pa etimaye na o man yakwa nim e won. We have always been aware that 2026 in particular was going to be a difficult year. So within us as NDC,
We had done our analysis, we have remodeled, and we know exactly what we were going to do. This year has been very difficult. Maybe we are not saying it, but it has been difficult for us, with economic managers. It's only that we are focused and we are dealing with the situation one by one. For example, we inherited Eurobonds bullet payment that has to be paid. Number two, we inherited bullet payment, Eurobond, DDEP bullet payment that has to be paid. We've paid one. That's another one due. For example, on the 18th of August, we have to pay 10 billion Ghana cedis worth of DDEP bonds that has to be paid. And we have planned around it. In fact, as we speak, we've set a sinking fund. We have enough buffers and we are ready to pay that particular DDEP when it falls due. But as I've said, 2027, 2026, you have 20 billion Ghana cedis worth of DDEP payment, DDEP payment that you have to pay. 2027, 50.3 billion cedis to be paid in two tranches, 25 in 1 year, then 45.8 billion cedis for 2028. As if this is not enough, you have other bonds you have to pay, Eurobond payment in excess of $1 billion each year, 2027, 2026, 2027, and 2028. But all said and done, we have instituted an important debt management tool to be able to do this. DLFM 106.9. Any awoti ye aye omagana photo samfo ne den edo nimnyam for doctor Kessel ato ba forsen. Yantua kaseboni so na owura bia wedding finhia no aduonu mienu oye security guard ni din aye Richmond Botwe aye court ahyese omomode anonko da afiase mfinhia no aye dunum na onkoye adwumade esanso ye na agense okobokro no ewo aye nwan zone and one crime pimpini mantem hanom na bra mudi ne kogina ye Adenta Circuit Court no osreye ekasa ye ampa wadifo ewa bro ye na agense obewia iPhone 14 a hoka aye 15,000 Ghana cedis na saa asem we esi ofowin so bosom ne de toso aye ne de toso num ewa mfimpi mienu ne aduonu nim nimu ewa nkran pipiri mantem hanom aboche ni echirema ade oye na agense nka iPhone 14 kokowia e de afra baba wa bi ono eboti na mo bomode ya edibotwa yi eko eye afiase ewa bra osra se ampa wadifo ama court na hye so nko dem finhia no eye dunum na amsa na eye court no ebeka no di tudwa echem se botwa yi osaye pan na emom enya ade a wasa court ne mre kroa na ye chief inspector Eric Aban ono anedu eye kwadubofo no anim edi tudwa echem se eye Miss Tosin Adisokan ono ye Nigeria ni a onuboti not eye asharibotwe eye school junction na bra okofie no anachese ye security guard Richmond Botwe yi ebe omode a eto ede share ne so na Botwe ye chirema yade oye security guard ewe ye adwenga no na bra omode no ekọ adwumem e Caterpillar junction no ana oba omode ne 4 o'clock oba omode ade eye sekan ede share ne trousers mo ye na age so okwa akobokro no akọje ye iPhone 14 yi e de free ababa wa yinsem na se de eye Adenta Circuit Court ashe says Richmond Botwe onko nonko de fiase mfihia no eye dunum Timi wa fa se ne kodam finhia sei dunum 15 years na so ne agrada de ne ye pa na sa Ghana no phone nkoko wia na amfa ena okodam 15 years okoda 15 years agrada de ne nsa kan ya na oh na so no de bi kura wu afa sa so no so kodam 15 but years the value is the same is the same and politicians nso mu de Ghana sika no so akosi say omo krade anche wom omo de nam ho me ngo fasifu o but krono de yenso so obo trim poto bo krono aye kronfo nti ye chewe no ano no but ade a menu mi no dwen ho ne yemfie na omde ama no no 15 years I got the value is the same omo tene de no so politicians ne kura de ba kokura nkodam omo de gate na no kromansi da ko vitele be yetemu afo pani no obeche omu nyina gum yento akase ebo no so yento akase ebo no so yemo mfa nwura mam a o mase bedwam no pani po no eka bedwoku a wona mate o mase bedwam momade ahwe eye afisem ana afenso eye ahoba monsem so mase bedwam mechira ranking member on Parliament Defense and Interior Committee ne den the Reverend John Intimfodwo no kra yenso mase bedwam de ma de hia wanom ewo Asen South odensema tudwa echiremu se ananu de yada na ye kitawo nsabo suma ye women ne da na toso eduba akon efempem mienu ne eduonu numu ene ekokoto aba awa blukuma not aba to mpesu aso ne ekokopa mase bedwan de ma de hie
no chira ma abato ne course no empamro ene asotro bi epiepie dwumede na se ne in fact se ka se nsuo browa ka se brome enkasa petepete me hokram na masebadwani echire mu se eba ne se ne pa bi ede mra de ahye wode mo nsem na sabi o madi ani amna nsam sa bepem sa mre nya de nipa biada etimi akwada afiase no wo chire mu a eba ne se ne Ghana mampeni bepem sa mre otimba abonten emeka sanfanfa asem we hum Reverend Entim Fadwo echire mu a oyo osofo pam na niku atete ne ho no yo bi so ahoba monsem na ni so pa nti eba ne se ne o ma yete ne nipa bi di mrade ahye o monsem na wonom eye endi samanyokuo ni ma na Ghana mampeni John Dramani Mahama enam se de asei wonsa hye ase nti ontumi nkasa mfanfa ho o chire mu a yanka nkyere Ghana fo se nkopo ya adoma enche ya wakoto aba ewa akwatia masebadwa akwakopai masebadwa ndi ma wonom no chire mu a de asei si yanchi ni pa mfana tu afiase antwe o maso a wanhwe na besi akwatia na besi nti Ghana mampeni ene ma meka bi mo de anso ne de ekoso man Ghana in fact ehu pa se nipa ba so de mra hye de nsem akoburu obi epre nipa ne yanya ne hwede na o man Ghana kemeka memmu no na du ba bia na ya jinsemu o de nsem sei edu senhwerefo enim ewendrada because if they don't arrest the people and they don't prosecute them, everybody will be emboldened to go to Akwatia and do anything at all they want to do. 2 people out of how many people? Over 100 hooligans, thugs who are government sponsored and despite to go and exert that kind of mayhem. You arrest two and then you should clap for you. It's shameful, it's disappointing. And so they have benefited from democracy. But we don't want democracy to degenerate to a point where the president who will be declared president of Ghana will be the one who had the most macho men, will be the one who had the most violent people. The member of parliament who will be declared member of parliament will not be the one who had most stamps voting for him, but the one who had most violent people, killing people and bastardizing people, injuring people, should be the one. What we saw in 2024, NDC with violence, going to various coalition centers, putting guns to the head of electoral commissioners and declaring seats for themselves. As we have seen, 188 seats we saw, most of it, that's how they did it. We don't want that, most of them, that's what they did. They just go there and then put a gun, put weapons to the head of electoral commissioners and expect them to make declarations in their favor. And many people apply. So we don't want this to be. Andy Samanyoku ni yetu abano de nkrante. Eni ato ekom miamia mpesu ahodo so e de say electoral commission say wondi kra ba na ma wo mantesa adibedi no ene ka omene endi samanyoku nenye domdodo ma sebedwam no pani a wote ne ko no ye ma sebedwan de ma de hia wanom ewo Asen South ono kura zuko piemo e ma sebedwam a wakabedwoku a ono mate se omonhwe ahoba mbonsem ena afin so omanwe ensem so ne den e de Reverend John Entim Fadwo no ma mo bro wo mpepra wo mo de Lewen beka asem wei e de akere wo nom. Enti we ya de hye na asotro ka wo mo ablekuma na otena mo nyom no no so na beti sempanifo nso beka sei. Obi anye de ope opekura o chakwa uti o cha ne ko todi. Obi anye de ope opekura o chakwa uti o cha ne ko todi. De me wo fa se kan wo boa. Na ucha oti abesi da ton anya bie. Sane o se obi anye de ope se ye kan na munti a. Obi anye de ope upempo aye den twa uti na koton na di. Ana anya sa. Ti de mo be ye mu bia monye na momu na de ya ne se asono mienu ko aya nansensan ne huna mane na ya meja na senya ne sa kan kofu ye beja o mpa mo sika ye nko yanim Yanto akase abone so na Ghana Education Service e de abetudwa HM say eya eka aban e de omo e de fire capitation grant e de ma basic schools no e free eya mfimpi mienu ene aduonu miensa e besi ende de ide ya de aban etimi HSK no e de amawom no mu di statement e betudwa eya wukuada kuta nsabosom ne de tosu aduonu miensa e won mfimpi mienu ene aduonu num ana mu chemu say eya sika aban etwia de amawom de na ekyerese ya de aban no eya omahofama pa sa ombehwe na eya basic schools no bibia timi akoso ye e wo honom na ya capitation grant yi eya sika bi omodema eya basic schools no ehwe say adekire ene adesua ho sembetimi akoye sanso ana mu
ohia niema e wo school ni ma saa sika na ombetimi e de aye na yade agyes e de to jachem say ye Ministry of Education any Ministry of Finance yade o mabomodin ye pa hesa how we wo honum na no ombetimi esia no kwento ma yade ye papa saa so ana obo eye school mpanifo so abaso san so manya abotre timi atwen ya hwese adesua ho sembetimi akoso ye e wa bra na aban Enquires no e de ama wom no chema sika ya aban e de abai eye school mpanifo no momodi anom hweso betimi aye ni ye no mdi bedi djuma pa e wo school nim netimi aboa esan se district any regional ye monitoring teams no ebe hwesa akuntabuo ebetimi akoso yanto akasebo no so ene yenkoso anyina mu awa adesua ensense mu na mahebadwane e de ma adehia wonom ewo Abua Kwa South abato mpesua so ewo pie mantemo ne den e de Dr. Kinsley Agyemai e de nsem atodwa echiremu sem wohwa abanche shepod ye gwakom e de eboa ekofa free senior high school e de baye no aboa pa ma manga na adesua nsensem etimi ekon kama de hye bia na nkasabe kapre e momontoma no ne homunya ye kwanya wonom eko school ni bi kwakram na Dr. Agyemai echiremu se wohwa abanda de twa muyam free senior high school policy ode baye no aboa pa mene ehiafo ma na nkaja aboa wohia eku aboa kotode edeto amapada so ne bia ka wono mene omo nyina da anya kwanya ma mekese ni wonom etimi ekọ school nto aso ne bi Abua Kwa South mahye badwane kase mu ene wo kiremu sem wohwe mofra ne pi no mo wo nkurase sabe wohwa wonom anim anhwe wuyi wani nso a enyi na ho kire pa na aka wonom nya agro nanso ne ekwanya ba ma Ghana ni bia tumi nya kwanya ekọ senior high school dia na in fact abana na badwumaden yipam ema na wakasa ediafa Ghana National Association of Teachers One 7th a year quadrennial of a year 50s a year 55th a year 54th Eastern Regional Delegate. One more conference ase and workers and the watch musem. Young country Ghana for you say. A bayer den seven bebo between betwa free SHS policy name if it's a banner between ma. More cry if we say ne make us say no Ghana yinata so you hear ni so yes kenny ubebetu ya kwenya ako a year free SHS ni be free ya na banana ya juma yipam. Na Dr. Kinsley Agyemai echiremam oda esemusem de atogana fo nyina se nyina ye mo na se pa ba na de baye no ye nyina ye nsom na ye mo se be boa na omanga na adusua no so etimi akonkan ogyemre ene ye nsem twene kontini kofia bo twetwen komo e wa pie mantem. We need to reflect on the wider global context, but we must now look inward. We must confront ourselves, not in despair, but in diagnose. We have to diagnose the problem. Not to assign blame, but to bring clarity. There is no question that Ghana has made significant strides in expanding access to education over the past decade. The free senior high school policy, a flagship intervention of the government, has altered the trajectory of countless households. It has restored hope where poverty once showed potential. Today, more children, especially from rural and disadvantaged communities, are accessing secondary education that at the point has never been so in this country. It is a legacy no future administration can ignore or reverse. Any awuti ye mahebadwane e de ma de hia wonom ewo Abua Kwa South mesenem ewo pie mantemo ne den e de Dr. Kinsley Agyemai e na wote ne nkan na mane boy yensem twene kontehini kofi obo na de amane boy ebesom yen na ye ka mo say DLFM Association wonom eyankobom ku a watai yam papa daddy Lumba Charles Kwadwo dwumade nyina chi na in fact eko no emo de pasa no manama DLFM dwumade nyina so ekoi etachi pampia in fact emo de pam na bi wa monane ene be nso manga na mu a wonom be mo promo de ato no munti Ghana ne a wutie miei so wa monane so wa manga nam akwanya na be beka ye ho nyina mfa eye enije emfa mo eye enije so na mpenifa matrofo na 0538 865 393 0538 865 393 say ya homana ne say yemfa odo nti bra ne nyina da yemfa odo na yemfa mo odom na yenyina we so ne yakenka madwen kire amode abesom yen e wo Facebook no so ebi na yemfa ensomom we every na akua mo aboaten na o kire mu say in fact NDC budget na amode ba ne da mu o kire mu say den o ma robo Ghana for edion Master Planner Junior Kentampo no say in fact okasebo ne mo de pa no de frequent tampo ne mo de pa budget na waka ho asem
medase Kwadwo Sampa Furniture Works o chirem so hwe live edi free eye edum kumase Kwadwo Sampa Furniture Works no chirem say in fact powerful news na kasebo ni mode pam set antobam na wase odi free eye malam no chirem say in fact ni din pa amanfo ball mlane no eye breastfeeding ono so aka say chirem say in fact eye no kra pass di no apeke yaten Samson na comfort mati ene wo chirem say good afternoon wafa ene sikapa wase kasebo ni mode say hwe live edi free ashaman gwetre US na kasebo ni mu odese medase comfort mati mecha pa na adofo nyinam sanso na Joe Kinsley eyia na otirem se wotie live edi free ya Toronto Canada me wofa ase mecha pa wa yade ka kire Toronto fo no ohun Toronto Canada fo nso muntie kasebo no na fise mu odese anu manam medase pa me wofa ase yenyina wesina kasebo no yento aso ne yankoanim Yanto akasebo ne so ne mbonremu awa santimantem na DC edemabosome frɛ ho Honorable Charles Apiakubi ebi adwumadie bia no a wato ne din Charles Apiakubi Foundation a obɛboa mabu na ɛwɔ ne mantem so ne ɛbɛyɛ a omonso mani so ade hu ebetimi abem na obɛhwɛ sɛ yɛ omadesua ho nsɛm ni na betimi akɔyie no waboa wɔm ɛwɔ sikasɛ mu na okyeremu nso yɛ ade a partnership betimi akɔso sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛyɛ mabu na ɔmayɛ ɔmadwen sɛ nurubɔne ɛne ɛyɛ mprewanyi nsɛn de anya de ɔmɛyi ɔmani afiri so no yɛ ade ɔbɛhwɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛtuo ebetimi ɛtwa ɛwɔ mantem hɔnom na okyeremu yɛ ade ɔbɛhwɛ sɛ nkabom betimi akɔso sanso na nneɛma ebetimi ada hɔ ɛde ama ɛyɛ important mofo no na ɔmo soso ahu ne sɛ ɛyɛ assembly fo mo hɔ nim no mɛboa wɔm ɛyɛ 100% sɛ ne bɛyɛ dwumadie no ebetimi akɔso ye na saa dwumadie ya wabia no yɛ ade a ɔhwɛ sɛ nipa bebre na no mo wɔ nimdie na emom sika eni fie ntine kɔbasa na asa ɔmadesua ho nsɛm no etimi enkoyie ɛwɔ sɛ ɔmo kɔ school na kyɛtɔ mo tifie na ɔmo yɛ afuo mu dwuma ne ade nto ɔbɛboa sika sɛ mu sɛ ne bɛyɛ a ɔmo wɔ nimdie ne so ebetimi akɔ school na daachi bi no ɔmatimi abɛyɛ nipa papa ɛwɔ man no sɛ ne bɛyɛ mpuntuo ɛwɔ yɛ bosome frɛ ho so ebetimi akɔyie ɔde nsɛm sɛ and Ranchian Indonesia, the DSS, could be a more quina, if I come up as a business for SS. Then we don't go SS come up qualify for special. But because of financial programs and not in the panel, DLFM 106.9. Then, Shubham Bonnie and Nima and Sanem Fata, if between the Canada, a control, if be Kura, illegal money, and in Nigeria, essay or Madas. And I may neither year mention crash. Not what you want to say. Said you bear Nasadi, a dead brass in a half with a last day, that is a more and young medication. Now they are born. Well, any idea, and you can decide you see the year at the bois. 106.9 FM. Eni ya uti ye DC edemabosome frɛ ho ɛwɔ santimantem ye Honorable Charles Apiakubi. No so bɛboa desuafo no. Sa pepepe. Me wa fa si so nkomo bi bo na me ni masema pɛ so waka ho. Kanim side chick. Eno je ne den. Ena me bi side chick. Me de mahunu. Side chick here. Akukɔ eni nkyɛn. O se akukɔ nkyɛn. Oni me say Daddy Lumba or say funny we voices na yebo ufia no de nani je ho pa no eyewi Shegelege yes we nickname no Shegelege yanware me bia no adi me ka Shegelege onye so no Shegelege yanware me bia no adi na mra ne no umra ne asai bidi agoro basa aya unwe ti bi so ai Daddy enkra me nya na last ne say we nani je ho pa enti aka kyerɛ nsɛ mechia no wate me wofa Daddy Charles Kwadwo Fosu ene mama presra we ne yɛse na nije ho pa ana sika sa yɛbɛkɔ no so wa woni maboa bi di agakwa yɛn den yɛnya na kwa ebe na mekyerɛ wa fa tu tiri mo na da mi ne ho no bɛbrɛ o ise mini sugar ni coffee teller de enti aboa bi di agakwa yɛn den yɛnya da bi yɛnya ne ho sɛn yɛnya na kwa kana mi tie me wofa si di na Kwadwo me yɛse coffee teller entonto mama lewi ase Kofi bua me na DJ afi ba de no de ba ne monitor ne Enquires asizo akila ntua na wei eye birthday ekọ e de amount
Mr. Steven Hajo dodo abom na ne say Steve we your chechire ni wo mampon presec we your PE teacher wo badwumaden ye pa trenetene emaya no ene mebunu no apomudimu se be ya ombesi akropama so ombesi akanye pa nti senior man in fact wo ho ofe pa we senior mpa. It's a happy birthday goes to you, Mr. Steven Hajodoa ebro ebom na ne say Steve. We a teacher ni ewo mampon presec. We a PE department ho na badwumaden. Edesum de akopon hye ne afeba kon de aka won fe ho no. Onye okese na onfo mfiri adumu enkwadum say. Nyame nhira opikofi na ba ko na ohye socks na otekonwam we na chese yo PE teacher antifo no to so na ayi. Omuhu PE na ye ka no. Aha eni sika. Onza ne ho fe pa. When mpabo wan nso a esinika no so e kama. Bibia cheso ye PE. Bibia nti eno na epese hu nti eye Mr. Steven Hajo says Steve Mampon presec ehwe na wo kira de nyame kira opi wei every berma kweku sechi dodo abonam na ne sese dache na o se yemfa woda wei emfa ma wo sanso na we nso ekọ ediamam Mr. Abodo wo so teacher ni ewo eye kwamoso Presby Junior High School na wei every berma kweku sechi dodo aboma ne sese dache na o se in fact nyame kira opi wa ho brase ene bodembo ne nimde a woyin party ma de hye ne gopon hye papa no ma onimde no emuso no mfa mfira dumu enkwadum pebe obodo kokwam twede yampa yankopon ema ne mra mu so happy birthday ekwade ama o Mr. Abodo a we teacher ni ewo kwamoso eye Presby Junior High School num we every berma kwekudu abonam na ne say eye say da chen no se yemfa woda we emfa ema wo ne kwakra mu no ekọ ediama o me wa fa se ene wanya 4 years in fact ne ho ofa ye pa na ne maame eye adwuma wakasa no ma TV na bofra yi ne den the princess Kamsi na princess Kamsi wanya 4 years ne o maame se yen kan kire se odo ye pa kofi ne pictures na dandan ne nyina maame wate na se da me wa fa se ne ho ofe no sika hu se me wa fa se ne ho ofe pa papa aba we de menya sika gumbotom afi baba no afi banya wo pe ne ba na me de be ma no na mo betua ontumi kan chem se kila ntua enti wei eye birthday ekọ ediama me wa fa se a ne den ede princess Kamsi ohima nyame hia opa no nya okese papa na ofom fradumu enkwadum nyina ben ye pani pa na ma me yensem twene wonso be yensem twene na bra prosifo abure ye no wonso kakramfo ani achi na kina hwa de wepi ho we ya woda ekọ ediama wo efiri ma me ya ne dinde ohima na wose yemfa woda kese we yemfa ema wo sikapa ka se bone de asi emusemufo ne ya maze mebelantwi ne semu ede ema yen champion te de kopie mu e wo Facebook no se na afin so YouTube makase bo no wonya humfoni ene videos awodo nyina no etime ehwe ede mayen sansa DJs gibi echinchim efre ne froma ede sem yen do man moral support ehye yen kra ofia ha no no eye DJ ba kopa ono no ye yakrakwantuem daddy Lumba nyom ono de akra batufia ha no ne den ede DJ Omalion e boy fia ha no musin akenkafo ye hwene 10 cm besin kunya besom wo no edi amaje so ye wogofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunsuo mpani menkra modin Adwoa Agyei twasuntedi hieni mene Adwoa Agyei Sikapa anemla ne ene dum so living ye kwehwa na eba na Adwoa silky one hwan sexy journalist na fe ene da ben ene efiada enti dwumade na eba na di ben na da so enkaye dum ekirese sebe ye kwayachi wa de hie bia wo mesrew aye ne nya wayia babande jama ne yemba onwom ne firi DLFM fia se mfa nwom ne mfa mo biem keke maye ne yenye den yempa onwom ne firi amfa mawo aduane abedi nso de wo de no aduane ne wo fia na mebo sika ne be no aduane na na da bi wo de no aduane ne keke na fasi wo na wo tena se na yemba onwom firi fia ha no mesu no so mesra nya wusu a be chi udadua ana mebo a be na wansu ma wani nko waduane na wa aha wan ho na ja su no ma na Adwoa seki ne hwan kwa me yefum na afi sexy journalist on se na Adwoa tena se radio no wa na aye den bet otena se nya den wo de wonsa kan be ye oden ye be chi udadua na de akotu afiase se be ye kina hwe ade be pe ho na Adwoa ye obi a ohun se onimasa na osa wo so sa na wapete okofom na wasore na wakura gusi se kai no na ekro no enti Ghana fo nyina bodam la ne se den achire mu hima efifi mu hima enkache hima radio mu ya santo Michael Jackson pa no ye ko na be som ye mamu nyina mo ene tia adehye